و تماشاوانên me xeleka xwe ya gulava sibehê em berdewam bikin mijara wekî destpêka sibê ji me anî ziman pêşengeha pêşeyî ya cemîna berhemên xwecihî ku bi dirûjmeya ji pêşesaziya ekolojîk ber bi xwetêrkirinê ve ku ji aliyê desteya çandinî û aboriyê û bi hevrêzkariya odeyên bazirganî û pêşesazî berî di rojan li Qamişlo ji xwe hatibû bidawîkirin em li ser vê mijarê li ser vê pêşengehê bêhtir agahiyan nas bikin wê mêvanê me birêz Azad Hisso Efserokê rêveberiya pêşesazî ya Qamişlo ku li stûdyo jî amadeyî roj baş bi xêr hatiye. Roj baş bo we ji bo hemû guhdarvanî. Dem baş careke din serkeftin bo karê we yê pêşengehê jî dixwazin destpêkê behsa vê pêşengehê bikin ji xwe ya duyemîn e ya yekem û destpêka vê projeyê çawa bû. Ji xwe a destpêkê 2019 bû. Hejmarek baş tevlî bû lê ne wek xwestekê me bû. Me jî li gor wê na pîlanê xwe çêkiribû gerek her sal em di meha Nîsanê divêna li dar bixînin. Lê sala 2020 ji ber pizgirêkê him tenduristî meselê korona derket, meselê hinek bûyerê din derketin me nikarîbû em li dar bixînin ji ber vê na me biryar hişt ji bo sala din yanî wek îsal 21 me a duyemîn li dar xist. Encamê a yekemîn baş bû me di vê pêşengeha duyemîn de me encamê a yekê dît. Millet yanî sinetkar bêhtir tevlî bûn, bêhtir bazirgana hinek tevger kir. Yani hin gav hatin avêtin ji bo vê na. Em bibêjin we ev proje bi çi mebestî a firand? Yani gelek armancê me jê hebûn. Yek jê em hêza xwe yî sînaî nas bikin. Ka em karin ji hindir xwe têr bikin yana em ê heta kîja astê karibin heger rê bêhtir li me bên girtin em ê karibin xwe ji cem xwe têr bikin. Ne yani ne hewceyê em herin ji derve peyda bikin. A din jî em bêhtir wek rêveberiyê şiyar bikin karibin bêhtir piştgirtiya van kargeha bikin. Milê din de em binerin meselen hîna çi kargeh li cem tune gerek em lê zêde bikin dûr di nerîn fikir derdikevin bêhtir. Ji bo vê na wek vê pêşengehê gelek nerîn derketin. A din jî mesela îro nav bera me û rejîmê di milê tîcarî wana hatî girtin. Me xwest em vêna jî pê bidin xuyanîkirin kargehê me hene bazirganê me gerek milê bazarî de ê hindirîn dest pê bikin. Nema wek etimada xwe bavên ser bazarê derve. Ev jî me tê nerîn derketin tê hin yani wek celsak hiwarî jî me tê çêkir yani gavên baş tê hatin avêtin. Baş birêsa Azad gelo ev tenê wek kopyekê tê yan teqlîdekê yan encamên wê hene? Nana encamê wê ne hene yani mesela 2019 belkî hejmara kargehê me nedigiya di sid kargehî di piştî wê pêşengehê de û em giyan îsal 2 sala derbas bû yani kargehê me giyan 620-630 kargehî hatî avakirin îro li herêma me yî Cezîrê tenê em ne ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê dibêjin ev ji me dixuyanîkirin ev pêşengeh kari gav nabavêjin. Dipirsin mijara me derbarê pêşengeha pêşesaziya duyemîn a berhemên xwecihî المعرض الصناعي الثاني للمنتوجات المحلية في مجال القل ميواني خو آزاد حسو جنگشت كن بريز آزاد ام لسر دروشميا پیشنگه باخوین جه پیشسازیا ایکولوژیک بر بخوتیر کرنی و شیرو وکرن و پیاما و جوه دروشمیر وك مفهوم پیشسازی صناعت دو مفهوم هن هي پیشسازی قلب خواه tevlî bibe û gelekî xulekar bê avakirin yanî wek bi erebî dibêjî şe'bek muntec bi ne mustehlik bi. A duyemîn ev pêşesazî yanî sînaeta gobê avakirin ekolojiya me xera neke bî'a me xera neke bêhtir karibe hevalê ekolojiya bi yani him berhemê xwe derxîn him jî derdorê xwe ekolojiya bide avakirin xera neke.
اویا بهتر yani armanca me jêbû gem sînaek îkolojî bidin ava kirin û ji bo xwe têrkirinê jî yanî ji xwe em pê zanin wextê got em bêjin destpêkê gerek ev sînaa bê çêkirin berhemê wêna li gel bê bela kirin gelê me jê bike jê fêde bike piştir êgo fa tişkî zêde li cem wîna hebe ji yanî mahfî wî vî berhemî derxi derve bifroşe evaya bêhtir ji bo vê slûganê me dabû ber. بله ام وی بپرسن چند کمپانی و کارگه پشدار دویمین پیشنگه بونه و جو کدره بون تنی لسر آستا هریمان جزیره خطیل دار خستن؟ ev ser asta kantona Qamişlo bû herêma Cezîrê lê me gotibû bera vekirî bi kargehê ê Bakur Rojhilatê Sûriye tevî bên tevlî bibin lê piştî em ji bo cî kêmanî derket me li Cezîrê geriyan cîkî gokarî mesela em bêjin 620 kargehê me nî Cezîrê hene ew cî wilo mezin karî bi vêna bihewîn hundirê xwe de û dervê wê jî mesela dervê vî 600 li cê din jî mesela her herêmek me ya her kantonek me 20-40 kargehbên tevlî bibin wê hejmarê gelkî mezin bi ji bo vêna cî peyda nebû ev me cê klasîko çêkir tenê 6 kargeh tenê derbas bûn ew jî gelekî teng bû yani dever dest me ne diketin tin nebûn û li Cezîrê tinen ew deverê wilo sergirtî û xweş û em bêjin têra 600 kargehê bike tinen ji ber vêna em mecbûr bûn bi rengekî teng em bidin avakirin tenê ji Reqayê 2 kargeh hatibûn û yek jî ji milê Tabqa hatibû êdin bi giştî ji Qamişlo bûn tenê 6 kargeh peşdar bûn tenê 6 ew kompanî û kargehiyê çi bûn pêdivî û pêwîstî bûn heger hûn behsa wan bikin bi rastî ji ber gehelwesta me xwetêrkirin yanî tenê em xwetêr bikin yanî ji bo millet nanê wa peyda bikin piraniyê wê ê xîzayî ê xwarinê bûn me bêhtir hêza xwe dabû vêna û bi rastî yanî baş hatibûn êdin jî cil û berg hebûn hinek em bêjin ev mewadê ê xanî pê tên avakirin wek keblê kahrebê ê borî wana ev tişt bûn zeyt şehma seyarê li vir mamel çêbûne ewana hatibûn yanî wilo rengê cida cida hatibûn lê piranî me hêza xwe da ê bêhtir xwarinê çê dikin ji ber me got madam hejmar wê hindik derbas bi beraqe evana ji bo êg pêdiviyê rojane ji bo millet bera ew derbas bin em bibêjin îsal seredana xelkê bo pêşingehê çawa bû nerînin xelkê çi bûn ji bo vê jî bi rastî me biryarek standibû ji ber ev pêşengeh ne afrotnê bû me gotibû bera tenê bazirgan bên derbas bin grup bazirgan bên derbas bin ji bo ew xwediyê van kargeha hevdû nas bikin elaqatin tîcarî sînaî bê avakirin ê hindirîn û piştir wê millet karî ji vana va berhema bêhtir fêde bike heta astekê me karîbû em seytarê ser vê rewşê bikin lê dîsa millet dihat yanî dihat ême jî nab yanî rengekî ixlaqî em ji millet ribêjin nabûn derbas bin derbas dibûn lê biryara me esasî bazirgan gerek derbas in serdana bazirganan bi çi rengî bû em bibêjin kirîn û firotina mezin em bêjin tê çêbûyan na bêhtir elaqat bûn yanî bazirgan derbas dibûn li van kargeha dinarîn berhemê got ew pê dişexule mesela bazirgan henin maddê xwarinê difroşin bazirgan hen ê avakirinê difroşin yanî her bazirganek cida cida yekîtiye we hatin avakirin ew jî ser vî esasî dihatin mesela her yek didît kargeha li gor karî wîna heyî pê rûdnişt elaqat vedkirin têkilî dan standin nemrê telîfonê hevdû birin cê hevdû nas kirin û bi vî rengî bêhtir fêda me ji xwe jê ev bû bazirgan û sinetkarê me hevdû nas bikin wilo derbas bû heta dawî و diyar kiriye ev pêşingeh li bajarê Hesekê jî were li darxistin heger hûn behsayê bike kengî dest pê dike rast ana ew jî hêjdê mehê hazîrbûne nozdê mehê vebûna wênayê û 20-21 mehê yanî sê roja li Hesekê sala Senabil jêr dibêjin wê eyn ew jî bi rengê Qamişlo be muhtemel ewaya ji a Qamişlo piçikî mestir bi ji ber li cê nadî mezin e
و پرانی ایگو هاتبون قامشلو مبری وادان حسک یجی مگو لوی درجی هونکارن جبر مگوتی آستا جزیره لورجی تفلی پیشنگهی ببن برنامجي عيني برنامجي قوم القامش لداني بجبر ام عيني قوميتا ما دكار الفرجيت شغلن لورجيت شغلن دنرينا ودا بريز آزاد گرنگيا في پیشنگهی مبجن جبو خودين كارگهن بازرگاني و كومپانيين بازرگاني چه سوده يجي لهم ولاتيان دكه يعني شخو نرين ولو دردكتن دقوتن ام دستبيكي اف مادي ما درند جين ويبجين بازرگان جي دبن مثلا ام بيجن دكانار دكان جي دجينن ملت وملت في برهمي ناس بكي ويش بازرگان دين جي بخواز بيج ام عيني في مادي تخوازن بفي رنگي يعني نقبا صنعتكار وملد وتيكليك شباب ايغوي تيكليه چيت او بازرگاني هاتبو جبر وینا خودیه ای کارگاه پی باش بون نرین دنجی درکتن امانا جبو اینا هن کارو خبات دکن جبو سوکا فکری يعني جبو بفروشن ام جبو اینا انا هن کارو خبات دکن ام بهیوین اريكرن جبو اینا بي او هنكي روشا وینا حساسیت اوی هی جبر دملي اولهيه جير لازمه وقالك تفلي ببن يعني وقتيك ام بيجن جبو فروتني قرك تكارجه الدر ونمينن قرك قش در باس بيني هجمارك او قيسي مظن وملت بقشتي وبيدر باس بهندري فان في معرضي فروتني يعني جبو فكري جبوينا اولهي باراستن يعني تشكي جرانجير لازم ام هنا جبوينا انا نقاش تكن شغلني اف ببرسيا اف كومباني ويتاني برهمين خوا برهمين وعن خوا جهيبي يانوي كاربن بجن برهمين خوا درخينن وبفروشن دروي هري من باكو روجلات السورية انا ما قلت وقتي انا برهمي في كارجهي يعني هيزا وينا هي جبو ملت تفي تأمين بك وكيدن او فاقت تشتي زيد الجم ويدمينج حقيوي درخ وجواجب ريفبريا خسري جي جير ريا تأمين بك درخين درفه باشا اف دو پیشنگهتن الداركتن قالو بسركتن والغوري هيفيا وابو اي ام بكن نكن وكيماني تذهبن يعني حموتش توك مرو ناي تشكرن دولتي بيشكتي ميناك ام بيجن مثلا عمري وانا ابوي حفتي حشتي صال روشاواي ابوري يعني دنجيك توازنك تيد هي وتدنرك يماني الجماعة درت كevin يعني يكا امارات مديد او شيوخ يواني ولو شخرازي ايريش دكرن فراغ او تخصن ببن ولقالك دفر اولو يعني بويري ولو تقومن حري قومرو بيج حمود اشتي قومرش خورد دنيفيسيني مرو القور وينات خوازك كار بدن مشاندن الا وهنك كيماني تيدر كيفن اي ماجي كيماني ماج بريل بيشياما قرتيني چونو هاتني مهنكي زحمتن ما قالك تشخر بلو خططان دبون ام دوان بيشنگه هاد بكن زيده براسي مني كاريبون بگين وي آستي ام هنا كي بحثا خلاطان بكن ودان كي او خلاط حمو بجداريان هنها بون سركفتي بون جهاتي بون دوي بيشنگه هيدا راستيش خوش بو فينا ما باش نقاش كر يعني ما قوت ام بيجن كا افي قو يعني قالك يولو تفليبوني وحرتمي هيج بو داليه كارو خبات اد وحرتمي تساحادن حرتمي كارو خبات دكن اموانا دياري بدنوا دملي دن دي مديت مثلا كسي قو اموينا بي دياري به لنجي تني جبر هجمار بخوا نقالك يعني شيست كسن نقالك شبو فينا ما بريار صند ام بدن وانا بقشتي يعني ام بقشتي حريق خلاطا وينا بديني وقت ام برنجكي معنوي بو يعني بيهتر معنوي بو جبر خلاتي ما تشكي معنوي بو جبو وانا جي باش بو يعني ناريني وانا هات نسر زمان يعني كيف خوشياخ وقلكي اني جبو في دياريا بريز آزاد حسو قالك سباس بو آماده بوناوا قوتنك داوي هندو خازن چه ببيشل هەگەر ji بۆ کەسێ بازرگانێ مەژی بخواز سبێ تەڤلی بێ بەرا تەڤلی ببێ و بهتر ئەم دخوازن نەڕینێ گەل دڕیا وەرە بگێنمە ji بۆ کێمانیە گۆ هەبن نەبەست تەنێ vê pêşingeha هەدە dimilê sînaî de dimilê aborî de kêmanîn hebin diriya wer bigînme serdanê cême bikin wê gelekî baş be سروكي ريفبريا بيشا سازية كانتونا قامشلو بريز آزاد حسو قالك سباس كو ما بحثا بيشنقا بيشا سازية دوامينا برهمن خوجهي كو لا قامشلو يلدار كتبوش خو الحسكي جيدي اف بيشنقا ورا الدار كتن قالك سباس جارة كدن
گهدار و شوپینرین ما پشتیوه ناو بری لبندی ما بن خلک خو بردوام دکن